Pred hlavnu programu Srimsko-Mitrovicki paroh otec Vladislav Varga u našej cerkvi služil službu za pokojnih členov Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu z Stohog rodu. Toto som imelo, že ste prišli, že by sme označili tu na dni Mikoly Kočiša u Mitrovici všelijak, že Mitrovica je specifična, bo tu naša Rusini pozabuvali už jazik. Ostalim to tišće co popriseljovali z Bačincov, z Kerestura, z Kocura dajaki i tak dalje, co što tu podavali, poženjeli, a ti šitskruji nažal ne znaju po ruski. Toto co probujeme ih u cerkvi pozazberovat, že bi smo im dali jednu duhovnu dimenziju, že pokopeli, že otkaj su, kto su i co su, i viru i naciju. A poslije toto co je bar zvažne, probujeme zrobiti s njima dajaku za dzeci, už počiname zazberovat dzeci, Monika Bodijova už vyučuje dzeci u školi, zapravo tak ih po ruski, učitelja može, jeden čas smo počali i za starših, spozivamo što će teraz nahodi 110 ročnici našej cerkvi, porušamo i vjeronauku, znači i druženje kolo cerkvi, i vjeronauka, i učenje jazika, i toto šitsko co potrebno, že bi to da parohija i cerkva i zajednica u Mitrovici zažila, dakle zvecej. U Srimskej Mitrovici jest dva društva, gdje se pestuje ruska pisnja i špivanka, ali bešedni jazik umera. Znate, jak to dzeci po-rusinski u hiži bešedovali. Međutim, vecka prešli na srpski, bo znaju srpkinji, vecka i unuci šitski po-srpski bešeduju. Ali sinove znaju po-rusinski. Pozimke sinjem. Da, u društvu, da. Ja učestvujem u tim jednim ruskim društvu, które neguje rusku špivanku, to mi jak z djetinjstva ostalo ljubav. Programa predlužena u kulturnim centre ZOS kulturno-umetnicku programu, na kotri je označena 70 ročnica narodzenja Nadi Koljesar Adamović. Na programi učestvovali školjare kotri vyučuju ruski jazik u osnovnoj školi Jovan Popović u Mitrovici, kotri recitovali stihi Mikoli M. Kočiša i Havrila Kostelnika. Ruski špivanki odšpivala ženska špivacka grupa Društva Rusnaci, a na klaviru ih provadzela prave jubilantka Nada Koljesar Adamović. Že mi nješeš pisnju Bogu njebesnomu i mnje šerco cahaš gunjomu. Škorvanku, škorvanku, jak ti krašnje špivaš, šercom iza speršoh virivaš. Prečitani i časti biografiji Nadi Adamović. Muzični pedagog Nada Adamović učestvuje z zvencom ruskoj špivankov na manifestaciji Červene buče, ktoré še otremuju ramiko festivala kulturi. Červena buča u ruskim Keresturi se dostava i podzakovanje. Čovjek jak stari postanje emotivnejši, takže stvarno mi bilo nješka bar skrašno. Spred Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu Irina Papuga Nadi Koljesar Adamović uručela pripoznanje zo zmenom učitelja Osifa Fa, które je dodeljene za okremne zakladanje u oblasti muzične pedagogine i djelnosti mezi Rusnacami i širše. Ona nam u društvu bila veljka potrimovka, šitski toti rohi, evo to bude už 25 rohi. Rozumiše, zo zjej potrimovku inicijativu sme osnovali vyučovanje ruskog jazika. Društvo Rusnacoh u Srimskej Mitrovici Nadu Koljesar Adamović je spodivalo zos tortu i muziku na koncu druženja.